News headlines 24/7 channel ingdeng hini ke pleng ke chokpura panimor forest ibialong ing samjin pen talon pon. News headlines 24/7 laki west karbiang long pen si kangpu pon. Channel lo lapen la swalong karbiang long radatum kai ke wang kilangwer lapen alira long nang kipidun vera radatum phanta kero pi bajur pon. Lasong sipini anke ningkan hini ke pleng ke chokara nipura ing samjin pen talon pon. Apor phai Baji Surkya Prachiti Mapor News Headlines 24/7 channel on claim rapet dam rapet apitung atum chelang pet pen chetongsi him ke dok mate kek tami ing than pon pen ning karong chipi pon rinti Bangso kachet han pon non ki bang jialang arni ansu se ke claim ke dam ko som pen si ke pang tang nang jipu hai huyalam thetami CEO Gurmukh Singh pen pachini pon lapen correspondent satum news ke tok lapen copy ko son pen si bang penching ki chet han pon nang jima pu aputhak tami editor dikanto terang pen tami pachini pon thu lapen an parta pini bangso channel amahang ki thegarani ke talon along dihina na thu nang chirap chetodun abang pu bang piatuma phan tami ke ro pi pajir pon thu Difu aro langin buka janor pura amar correspondent ahna ki kisuman dupor headphone me kini baki kini amara hise correspondent aro dekhe kolop moi mur news time news headline 24/7 pura okhek dhanyabad japon korisu tar majote news headline 24/7 moi joato bosorto korisu boisilu aro ei bosorto ko ya অবদান আমার এডিটর এন্ড চিফ Mayalong kachetong CEO Gurmukh Singh editor dikanta terang correspondence IC Promise terang umrang so correspondence Rukasen Ronghang longku IC Pankaj Das lapen claim dam rapet atum ta chetong si ing samjin pen pachon pon CEO sa lapen dosa latum hatali ni chiro tilo lapen akusona sai ke claim along Persona saya ke claim pen di tumpang damtang amta menerap along pen di tumta akhir unit along tim pen ken di tum claim kita menang setami di tumta claim pen kita langsung Board Hall Sopen Priyanka Balmiki KTV News